e sahabaɓe makko ɓen fou e kala jokkutuɗo laawol makko ngol ha ñalade dargal allahumma amin. hare musidɓe tedduɓe, hiɗen jokkito tafsir meɗen on e ngol cortewol wiyetegol suratu ali imran. hiɗen e tumbere nde hino yewta en e yoga e alhaaliji ahlul kitab yahud e nasara. soggande yewtere nden ko e nasara wonano e yewtede arɗen ha ka murad ndun gaynaɓe fenginanede ɗon fifiyake isa alayhi salam ɓe holla wondema ko jiyaɗo allah wona o allah wona o ɓiɗɗo allah. allah no woɗɗiti ɗum heɓugol hawtidaɗo ma heɓugol ɓiɗɗo ma heɓugol nando ma heɓugol yerujo. ɓe holla ɗum ɗon e dalilji feeñuɗi ko tawata ala wono ɓe yeddira sabu ko wona no ɓe wona e yewtirede non ko noon tigi woniri ka defte maɓɓe. ɓe sali ɓe nodda joni huɗodirgol ɗum noon kadi ɓe gantini ɓe farla ko ɓe yoɓata fiyo ɓe acce e hoore dina maɓɓe kanka ɓe suuɓi kan. so tawi wona ɗum noon haɗay ko kaafa kan ɓe wakkili ɗum ɗon joni ɓe yaada e ndin ahadi ɗon ɓe farla jizya e konngol karmakoɓe goo. e konngol woɓɓe goo wona jizya ɓe farla tun ko ɓe yoɓata haɗon se jizya on sari inaka ala kullin hiɓe fottani on dema ɓe farla ko ɓe yoɓata. jonno ƴedde ka gonga kan feñani ɓe ɗo ɓe woni anduɗo gonga kan sali. hande kadi ala wono ɓe yewtire e doyi innugol ɓe addana e dalilu ɓe addana e hujja. joni ko aybingolɓe e inñingolɓe e yakkugolɓe e wirtugolɓe wolugol gundoji maɓɓe e bonkiji maɓɓe ɗi ɓe somodi e fenande ko ɓe fiɓi ka piɓule maɓɓe woni ko hakkunde maɓɓe allah woni ko hakkunde maɓɓe e tagore allah nden subhanahu wa taala. e o dars meɗen ɗo ko ɗon woni e tokkitade no jantano en yoga e ɗum. jomirawo seniɗo towɗon o wi'i wa qalat ta'ifatun wi'i fedde min ahli lkitabi jeyande e yimɓe defte ɓen jamago e maɓɓe fedde goo e maɓɓe wi'i aminu yani wi'ani hedditiɓe maɓɓe ɓen yani ɓe wasodiri hakkunde maɓɓe ɓeya wasiyi ɓeya wasiyiɓɓen wi'i wasiyaɓɓen aminu gomɗine billadi unzila ko ko tippina ala alladina amanu e dow gomɗinɓe ɓen. alhamdulillah kamɓe tigi ɓe qirrani en koye gomɗinɓe ɓe wi gomɗine koko tippina e hoore gomɗinɓe ɓen ɗum ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe muɗum ɓen e kala jokkuɗo lawol maɓɓe ngol. wajhan nahari ka fuɗɗode ñalorma on. wakfuru yeddon akhirahu ka timmode makko laallahum belajo kamɓe yarjiuna ɓe ruttoto ɓe iwayi e ka dina ka ɓe woni e muɗum. ɓeri e kamɓe ahlul kitab ko ɓuri fewtude nde yewtere ɗo ko yahud mari sifa ɗe pehe bonɗe ɗo. kamɓe joɗoduno e nulaɗo sallallahu alih w sallam madina. nasara ko arnoɓe ɓe gaynidama ɓe hotuno yani jantiki wonde maɓɓe landi nulaɗo immindimɓe e ko ñaawa hakkunde maɓɓe. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ittani ɓe abu ubayda radiallahu anhu wa ardah ɓenno ɓe hotuno. hande kadi heddiɓe madina ɓe wonnoɓe ɗon ɓen ɗum ko yahud. jonnon ahlul kitab si wolama hino wona yahud tun wonde no wona nasara tun nde wonde kan no wona ɓe fof ko siyago on hollata ɗo no hare siyago on e fillayeji sahabaɓe wono abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ko holli wondema ko yahud woni ko fanda e nde fedde ɗo. fedde nden ɗo e ahlul kitab ko yahud
jamago e yahud ko ɗum woni towuɓe ɓen e maɓɓe ka gandal kamɓe kono wotti towiri gandal o boniri jikku o wasirineɗi telemma allah o saloto gonga o rondo mawnintinare tawi ko hanno kono noon e neɗɗo kono towiri gandal o wonirta neɗɗo tippitiɗo neɗɗo jaɓowo gonga neɗɗo moƴƴiɗo jikku neɗɗo welɗo wondude kamɓe ko axe ɗum ɗo woni sifaji maɓɓe ɗin waliyadu billah nden fedde ɗon wiyani hedditiɓɓe e maɓɓe tawɓe towa ka gandal welɓe ɗaynude welɓe trompude ɓe na non ɓen ɗon ɓe fandi janfagol ɓen ɗon ɓe gañinoɓe hendagol hande kadi ko janfagol sahabaɓe nulaɗo ɓen sallallahu alih w sallam tawɓe ɓen neɓali ko naati kal islam tawɓe ɓen tutaki taw e gandal islam ngal ɓe andi fendon sahel tuma o yimɓe naati hesum jama on ko yani ko hadithu ahdin bil islam yani neɓal ka ɓe naati dina say gandal ngal ɗuuɗa tentini taweno ɓe ñiiɓa takko nulaɗo sallallahu alih w sallam tuma wo tuma haray gomɗinalji goo e woɓɓe ɓen hay no lo'i taho haray mo ardaniɓe façon ji goo no tañƴi noon ka janfoɓe kono neɗɗo laaɓanɗo allah on o welata janfade ɓay so woni a laaɓani allah a tinnike fi allah wono allah fodiri noon a wakkilike dine makko kan o yiɗete so woni o yiɗima o wonante gite maɗe yirtaɗen o wonani noppi ma ƴinanirtaɗin o wonani junngo ma ngo fontirtango o wonani koyngal ma ngal yaratangal sa torikemo o jaaboto sa molikemo o dandete si allah wa'anini neɗɗo goɗɗo wawamo janfade wawata kono si aya mo feƴƴuɗen on e darsu meɗen sakkitiɗo on allah wi wama yudilluna illa anfusahum ɓe majjinta si wona hoore maɓɓe ko ɓe eɓɓata kon fo inan ɓe wasodiri ɗo gomɗine so hawri e sahabaɓe nulaɗo ɓen wiyeɓe on gomɗini on natika l'islam balle fillayego ibne abbas ɓe arnoɓe juulide e nulaɗo sallallahu alih w sallam subaka on ka juulirde ɓe feññini onde maɓɓe natika l'islam kono ko janfa ko si woni ha telen kikiɗe ɓe rutto ɓe yaka juulirɗe maɓɓe ɓe juula julde maɓɓe ɗen ɓe fewta ka ɓe wowi fewtude toon hara wona yani ka islam o fewtinen ɗon ka yani ka on no telemma ka kaaba ɓe fewta goya sengo ɓe juula fi honnu fi yo yimɓe tawɓe ɓen towari ka gandal e tawɓe ɓen neɓal ko naati kal islam yo sikkito ɓe wiya watte ila dey yahud ɓe naati e ka dina bimbi ko henen juuliti ɗo ɓe feññinani hen ɓe naati kono woni e nder ñallal ngal ɗo ɗum ha telen kikiɗe ɓe yiltitike watten yila ɓe ko yimɓe defte ni ɓe ko okkaɓe gandal ni ɓe no yurniti ko enen en yurnitaki ɓe si yiyano ella e ɗum ɓe yiyano yani ɗuytande e ka dina muhammad sallallahu alih w sallam ɓe yiltatanoko sa woni ɓe yiltike ko sabu soobe ala ton ɓe yii ton yani ayiɓe ɓe yii ton ella kono ɗo wonno fannude maɓɓe nden fi yo sahabaɓe nulaɗo ɓen ma woɓɓe maɓɓe goo heɓu ɗum ɗo ka ɓerɗe muɗum laallahum yarjiuna bela jo kamɓe sahabaɓen ɓe rutto kamɓe kadi ɓe yalta e dina kan kono murandu wonirano ɓe tañƴinori noon ɓe heɓano jokkuɓe ɓe muɗum lutti ka allah wi'i ɗon wama yudilluna illa anfusahum wama yashurun ɓe wasodiri kadi ɗi konnguɗi ɗo ko gundoji maɓɓe ɗi ɓe yetta hakkundeji maɓɓe ha ɓuran noon wirta ɗum feññina ɗum bonna pehe maɓɓe ɗen fof ɓe wasodiri kadi wala tuminu wota on gomɗin illa liman tabia dinakum si wona on jokkuɗo dina moɗon kan al imanu fi llugati huwa attasdiqu ko wiyete iman e haala arabu ko gongingol ɗum wiye si ari telemma ka janib dina wiyen gomɗingol kono ka huwodire ko gongingol hay ka huwodire no wiye gomɗingol no wola ɗo hunde wiye an no hiɗa gomɗini ɗum yani hiɗa hooli ɗum hiɗa gongini ɗum no wolire noon ka haala men idan iman ko gongingol no e muɗum ɓiɓɓe yaqub ɓen alayhi salam kaɓe wino ɗon ɓay ɓe arti ɓe wi e bonor ndu ñaami yusuf
ɓe wama anta bimuminin lana walaw kunna sadiqin bimumin ay bimusaddiq aɗo kadi ko sifa wana noon wala tuminu wotan gomɗin yani wotan gongin wotan on hoolo ha feññinon gundoji men ɗin ɗum ko kamɓe yahudu woni wasondirde illa liman tabia dinakum si wona on jokkuɗo dina moɗon kan ɗum ɗo toujours ko karankoɓe maɓɓe ɓen karankoɓe boni ɗo kamɓe woni wasiyade wontirɓe sengole ɓen ɓayri ɓe wasike ɓe wasi aranoɗa ɓe gomɗin ka fuɗɗode ɓe acca hattelen kikkiɗe ɓe yedda ɓe wiɓe noon awa haray noon e hoore ɗum tan feññinan gundoji men ɗin ɓe jokkuɓe muhammad gundoji men ɗin ko mareteɗi nayon feññin alhaali on nayon qirro gongugol muhammad o nayon qirro wodede sifaji o sifaji mofte o sifaji tagu o taw qirrano ɗum si wona enen hakkundeji meɗen nder ga enen jokkuɓe dina wota kamɓen ɓe wasodiri ɗum ɗo koɓe suuɗu gonga kan nayi ɓe feññi few allah wi'i yo nulaɗo sallallahu alih w sallam jaaboɓe o wi'aɓe o wi'i qul wi'u inna alhuda tabiti wondema peewal ngal fof ko woni peewal kam fof hudallahi ko peewal allah ngal allah kanko jogii peewal ngal fof maggal on wawata fewnude onon yahudu on wawata majjinde on wawata bonnude diina hay e gooto on yiilata hay e gooto allah jogii peewal mo o windani ngal o fewni e maggal wo ko on noon fewata e maggal o ñiiɓa kala kadi mo o hoddinanaali ɗum samalata yango o jokkata ɗum mo hoddinani ɗum noon o windani ɗum ala sa fala on kadi o ta yango fiyon ɗon hay si wonki ki yahay koye hoore ɗum ɗon ki yahata pewal ngal fof ko pewal allah ngal allah mo fewni on ko on o fewata tori allah allah fewnu en ngol ngol ɗo hino fottana wondema ko allah yamiri nulaɗo e wowlugol qul inna alhuda hudallah konngol ara non ngol wala tuminu illa liman tabia dinakum no fottana ko yahudu wowlidiranigol hakkundeji maɓɓe joni noon ko woni arde yeeso ɗo kon no lutodira yarli ko jeeya ɗum e ko allah yamiri nulaɗo yo wowlu ka o ko yahud woni ko wowli ɗum ɗon kono konngol allah ngol o yamirigol nulaɗo e wowlu lombi hakkunde konngol maɓɓe ara non ngol e konngol maɓɓe sakkitoro ngol ɗo karankoɓe tafsir ɓen iɓe yahi ɗe yahanle ɗo ɗiɗi noon wono mujahid rahimahullah goto e talibaɓe ibnu abbas e janguɗo qur'ana on laabi ɗiɗi tippini laabi ɗiɗi e juuɗe ibnu abbas o wi'i mi tippininde laabi ɗiɗi e juuɗe makko mi darnamo e aya be mi landomo firo on aya ɗon e ñawore ko woni ton oɗo no andi tafsir ka cheikhul islam bin taymia wi'i rahimahullah si tafsir arima e lawol mujahid ɗum ɗo yo yone yani kare ko laaɓu ɗum sabu kaka ɓundo ƴetti e juuɗe ibnu abbas on mo nulaɗo torani allah yo faamin ɗum deftere makko nen ngaɗo maki allahumma faqihhu fi ddini wa allimhu ta'wil on neɗɗo ɗon rahimahullah o wi'i kanko ngol konngol ɗo an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum o wi ngol ɗo ko konngol yahud kamɓe woni ko woli ngol ɗo firongo wona an yu'ta fi hulugol yani hulugol e rentagol e añugol nde jonnete ahadun goɗɗo mithla ma utitum sifa konko jonna ɗon yani wota on feññinan gundoji ɗin si wona enen wonɓe nder dina wota kamɓen fi wota ɓe andu sifa ko anduɗen kon wota ɓe andu gonga e ko yondiri e muhammad o e fiyake makko e dina makko konko anduɗen fi wota ɓe andu ɗum yahudu ko yimɓe añamɓe wonduɓe hasad nandi hasad on fof fayda feccere ɗen koye kamɓe ƴetti jama heediti ɓe ƴetti nder feccere gonga tawata hara si a andi ɗum way hunde lorotaɓe ko dina ko ɗum ɓe saloto ɓe aña neɗɗo ko ɗum si neɗɗo jangi gandal dina o ƴetti o somodi e ɗum o feññinali hara yo andu onan nde yahudu
hayso su ay hayso faandaki suudugol yani ko saloraki jannugol fite ben andu kono salagol maɗa jannugol hara ida wawi ida hettani ko fandi o hara andu a ƴetti jikku bonɗo bal ɗum no ari wa'id kamba no ari kadina meɗen e makko nulaɗo sallallahu alih wa sallam ko yondire suudugo gandal si neɗɗo allah okkima gandal ngal ɗuɗi o ngal fanɗi o hara ko hujja imma hujja wonandema ma hujja e hoore ma woni noon hujja wonandema o gollitira janna si tawi na ɗum wonay hujja e hoore ma sikke o ala ɓe wi an yu'ta fiwota jonne ahadun goɗɗo goo misla ma oti ɗum sifa ko ko jonna ɗon son feññinaniɓe haqiqa men o ara ɓe heeɓi sifa ko heɓuɗen kon ene maɓɓe en foti ɗum noon go'o sabu ɗum ɗo go'o ɓenni wota on hoolo hay e goto ha feññina noon mo gundoji men ɗin ɗimmum ɗum aw yuhajjukum ma ɗum ɓe wenja on inda rabbikum ka joomi mon ñande dargal si woni on feññinaniɓe ka aduna ɗo ɗi gundoji ka gonga ko jogiɗen on feññinaniɓe e hoore ɗum en jokkali dina kan en qirrike ka gonga kono en jokkali ka ñande dargal ko ɗum ɓe wenjiroten ɓe allah ɓe no anduno ko gonga menen ɓe yettino men ko gonga ɓe sali jokkude sabu ɗiɗo piji ɗiɗi ɓe wi wota ɓe wasodiri wota ɓe hoolo hay goto sina wonɗo e nder yahudiya on ha ɓe yettomo haqiqa ko woni nder ton kon taɓe wolu few fi wota goɗɗo goo heɓu sifa ko ɓe heeɓi ko yani andu sifa ko ɓe andi kon ma ɗum oti waɗɗoya ɗum hujja e hoore maɓɓe o wenjiroya ɓe ɗum ko allah jande dargal ɗo ko konngol mujahid ngol ni kankojo kadi wiyeteɗo suddi e woɓɓe goo mujahid tigi woɓɓe goo noon nde makko kanko wi'i ngol konngol ɗo ko tokkodir ɗum yani konngol allah ngol jokkitiɗo ha hen qul inna alhuda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum o wi fof ko konngol allah wonira honno qul wi'u inna alhuda pewal ngal fof tabiti wonde hudallahi ko pewal allah ngal tum ko allah jogii pewal ngal an yu'ta ahadun ko fiwota jonne an yu'ta an on ɗo bi mana allah wono ko allah wi ɗon ka sortu nisa yubayyinu llahu lakum an tadillu ay yubayyinu llahu lakum alla tadillu ko sifa on an ni ɓe wi an yu'ta ay an la yu'ta yani fiwota jonne ko fiwota jonne ahadun goɗɗo goo misla ma utitum sifa kon ko jonna ɗon aw yuhajjukum ma ɗum o tigi ma ɗum ɓe wenja on inda rabbikum ka joomi moɗon o kalima ɗo an jumhuron ko ni jangirimo bi hamza wahida ala al ikhbar ibnu kathir qari jo harna mufassir on ibnu kathir al makki o jangi ɗo hamza ɗiɗi o waɗi hamza ɗin mon tashil an yu'ta ahadun mithla ma utitumu aw yuhajjukumu inda rabbikum o jangi ni hamza ɗiɗi ko fiwota jonne a an yu'ta ko fiwota jonne ahadun goɗɗo misla ma utitum sifa kon ko jonna ɗon aw yuhajjukum ma ɗum ɓe wenja on inda rabbikum ka joomi moɗon e o qira'a ɗo hare konngol ngol ko konngol allah subhanahu wa ta'ala ɗon lutodiral alaka sora ɗon amma e qira'a hamza wahida on hino wona konngol ngol jeyangol e konngol allah hino wona konngol ngol ko jeyangol e konngol yahud hara siɗɗo arano on ɗum noon kañum ko konngol allah woni ko lombi hakkunde konnguɗi yahud ɗin ɗiɗi wono feññinirɗen noon e ka fuɗɗode yewtere nden e ayon ko won arde yeeso ɗo kon kadi lutodiral ala wonde makko konngol allah subhanahu wa ta'ala allah wi qul wi'u ɓe wi'u yahud e kala ko nandi e maɓɓe inna alfadla tawiti wondema ɓural ngal teddungal ngal biyadillahi ko e juuɗe allah woni ɗum na e juuɗe hay e gotoni ko allah jogii ɗum fi hiɗa weltori ko ka ani fi hiɗa yiɗi goɗɗo allah jonnirtamo fi ɗum fi kadi hiɗa añimo allah ɗalirtamo fi ɗum si wonile allah jonnimo fi ɗum mettima allah ɗuytirta sabu ɗum ma jaɓita si woni kadi hari a yiɗamo fi a yiɗimo allah jonnirtamo fi ɗum ɓejjirantamo fi ɗum allah kanko woni sendude nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lhayati dunia wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat
liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya gebe den fuu ko Allah sendi jonni mo be teddungal façon o fuu ɓurangal façon o fuu ko Allah jeyi kanko sendi o jonni mo be ko yiɗi jonnugol o tigi kon wona noon be tum wona sabu yiɗugol o tigi wona be tum wona sabu yiɗugol o tigi ko ɗum so watta ila jawle ɓurɗe janɗuɗeɗen on tawi ko yimɓe bonɓe ɓen fayda jogiɗe ɗum holla Allah no yiɗi ɓe ko jarrabuyeji Allah jarriboremo ɓe ko faala ɗum jarriborde neɗɗon ko toro Allah ɓe taw ko Allah jarribortamo kon koko wawata heƴude e makko hara o bewirta o yawtirta kerol o yeddirta Allah subhanahu wa taala yo Allah hokku hen ɗum ɓural ngal fof biyadillahi ko Allah jogi ka jungo makko woni aya on no tabintinani Allah jungo biyadillahi ka jungo Allah woni koye juuɗe Allah woni aya ɓuri oɗo yani ko wona oɗo kan no tabintinani ɗum Allah lima halaktu biyadayya ɗon o wiɗe ɗiɗi no tabiti on ndema Allah no jogi juuɗe ɗiɗi subhanahu wa taala ko sifa dhatiya yani sifat dhat ko sifa yowdirɗo e dhat Allah subhanahu wa taala hay noon si aya on ardi ni wi jungo an kadi ko ya wi jungo na ya woñu na ya yiilu na ya wurtu na ya waylu wona kadi ya nandin na ya misu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir ko gayda on non ala hay e hunde ko hin wayo makko kanko Allah kanko noon ko o nano kanko nanowo kanko on yiyowo o riwi nandugol e ko tagi kon fof o tabintan hoore makko sifaji ɗi tawata inde nden tagore makko nden no mari kañum kadi ɗin sifaji Allah wi ko nanowo ko yiyowo en fof en nanay en yiyay walillahi alhamd kono yi'ugol meɗen e yi'ugol Allah ngol hino serti wano enen e Allah sertiɗen noon ka dhat cheikhul islam bin taymiya o innay alqawlu fi sifati kalqawli fi dhat wolugol ngol ka sifaji noon e wolugol ngol ka dhat wono woni noon anda dhat Allah ko noon kadi wata had yani hiddugol yani eɓɓugol sifaji Allah ɗin subhanahu wa taala wolu no woliri noon heɓa yani hisa ta naatu e ɗate yimɓe oñi ɓen ka sifatji ha heɓa masibo e nder muɗum ɓural ngal fof biyadillahi koye jungo Allah woni yu'tihi himo jonna ngal ɓural man yasha'u on mo yiɗi jonnude ngu annabaku yahudu wata sakkagol ɗum da goɗɗo heeɓu Allah hoddiri jonnugol ɗum Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeyaɗo e arabe ɓen goɗɗo wata ittude ɗum fi yahud seytini ɗum waylotako changetako fi yahud fi goɗɗo go weltori alhamdulillah fi goɗɗo seytini Allah ittata ɗum idan Allah jonna ɗum o faala o jonnino woɓɓe go o nunaɗo ɗo kadi sallallahu alaihi wasallam Allah okkimo ngal gandal ɗo jonnimo annabako ngu waɗimo nulaɗo okkimo ngal teddungal ngal o okkimo ɗo ngal ɗo okkal hay e goto e tagore makko nden kala waɗaɗo barki kala yiɗɗo hoore muɗum ko ɗaɓɓutugol ngal gandal o nulaɗo ɗo watto karon koɓɓen duɗo janga anda alhaaliji nulaɗo ka jemma ka ñalorma ka suudu ka yaasi ka gollodal ka yani alhaaliji maɓɓe ka haɓidede maɓɓe ka weldede maɓɓe ka ahodede maɓɓe ka dewal maɓɓe ka samakala maɓɓe ka ɓengure maɓɓe ka gollanayɓe ɓe ɓen fuu wawa jangude ɗum anda humpitoɗa an kadi jokka ɗum ɗon warrano ɓe waɗirno noon ɗum ɗo woni moƴƴere nden koti heɓata nder ton arabujo si jooɗi ke weltori wi nulaɗo sallah sallam koye arabu ɓen jeeya kamɓe on ɗum hay hunde nafatamo tilka ummatun kad halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum bal ɗum ko aadaji yahude noon innugol annabaɓen koye amen jeeya an kadi mammona arabujo on ko satti o ko sattita jooɗo wiya Allah ko kanko tagi fof no rewirɗamo o jaɓay dinaji ɗi fof ko gotum fenane ɓurane so ko gotum ɗum Allah wiyano ye jokku Muhammad sallallahu alaihi wasallam siko gotum ɗum Allah wiyano ɗum Allah wiyano wala tattabi'u subul Allah wiyatano ɗum idan no serti ko nulaɗo wonno ko nge muɗum e to anda ɗon jokka ɗum tawi ɗum ɗo ko tosokun tawi ɗum ɗo na hay fuyi tosokun ala e dina kan tosokun ala e sunna o tawi kadi amenen men neeɓi e ɗum ɗo ko neɓuɗa e hunde wo ñande Allah holluma sunna on walli konko wonnoɗa e muɗum jokka sunna on hiɗa jokka sunna on ɗon e nder lahadat ji seeɗani Allah ƴettite so tawi koye hoore anni e laaɓuɗo jokkugol gonga Allah no woma waylande koko jokkumoɗaɗa ko wona sunna fof wattande fof moƴƴere o yoɓe joddi wundi moƴƴude
saharat fir'aun allah waɗi ɓe natoɓe aljanna fayda hayɓe sujjanali allah ɓe gomɗi moussa tun fir'aun hendi ɓe kamɓe wari ɓe wawi heɓude feere warugol ɓen idan haray ko ni allah jonna e ɓural ngal kala on mo yiɗi jonnude wallahu wasi'un alim allah ko o jom ɓural ko o jom ɓural yaajungal ko o gando himo andi ko hombo handi e ɓural ngal himo andi kadi embere ko o tigi handi e muɗum haray noon ɗo wona innugol tun ko teremma yahude e nulaɗo sallallahu alih wa sallam hay enen hakkundeji meɗen ɓure ko allah ɓurdindini en kon ka gandal ka jawdi ka laamu ka jaahu ka wi'u o ko minen ne'i o ɗo o ko juuɗe amen janɗi ɗo o hari mawɓe mum alano hunde kaari hande ko o wolantamen ɗo ɗum ko cheytane wonma e fitande ɗum so woni hara ko ɓiɗɗo ɓuranoɗo jasinede on allah okki gandal o noddima e sunna jaɓu weltora ɓayso ko jawdi aduna allah jonnunomo o wima e hin a jaɓayno weltora bal ko an dogayno ɗaɓɓa inan gandangal kadi dogu ɗaɓɓitangal e juuɗe jogiiɗo wo wona ya wi'u ko minen wonno ɗo ko minen waɗanayno ɓe ko minen wallayno ɓe wallin ɗum to ko allah onnomo waɗande rewni e junngo ma so woni andu e ma onno laaɓuno ɗa mbaɗa joddi muɗum si laaɓano hara hay fus an wara nder toon so tawi ko fi wowlutugol ko ɗum ɗo habbinoɗa idan haray ɗum ɗo ko dendanagal e alhaaliji gurnanɗan ɓural ngal fof koye juuɗe allah woni o jonnal ngal kadi kala on mo o faala jonnude bal añugol sabu allah no okki goɗɗo ɓural ɗum ko dartagol koddori e allah no allah no haɗi ɗum allah no haɗi ɗum neɗɗo yo jaɓu ko allah subahana taala on hoddiri kon hara o yelaki moƴƴere nde allah jonni goɗɗo yo wiye juuɗe makko yelo noon sifa muɗum wona ella ko ɗum allah wi wala tatamannaw ma faddala allahu bihi badakum ala bad taw yelo ko allah ɓurdindini yoga moɗon e yoga wattinmi kaari jonnimi sifa o kaari jogii ma waɗi ɓiɗɗo an on sifa o ɓiɗɗo kaari naam yelagol sifa on na ella kono yelagol ko oti jogi kon tigin ɗum ko ella allah wi wasalullaha min fadli tore allah e ɓural makko ngal allah ko kiyoɗo kon an e hawagol ma ɗum ko fus e nder ko allah jogii kon allah nowama jonnude ma ɗum sowane cowalle haray mo accide oɗa ko jonni moɗon kon fof haray ko yineɗɗo o hani siforde telemma dendanal ngal ko wiyete kon ɓuure e geɓe ko allah subahana taala on sendi kon hakkundeji meɗen ka hor leydi ɗo yahtassu himo hertinira bi rahmatihi yurmede makko nen man yasha'u on mo yiɗi kala on mo yiɗi ko on o hertinirta yurmede makko ne yo allah jewni en e ɓeɓe wiɗi o hertiniri yurmede muɗum yurmede ɓurde mawnude nen ko okkede annabako ngun si iwi ɗon ko hande kadi ko okkede jokkugol annabajo on tono yallah yo allah ñinno en e ol islam ñinno en e sunna hay neɗɗo yo eto hara o yo taali e nder hara nde yurmede allah ɗo o faɗali nde ɗaɓɓutu sunna nulaɗo on sallah sallam janngu anda jokka ɗum ɗon hay woɓɓe woluma ha honnunde to ɗum woni haajuma jokku sunna on ko ɗo woni laawol kisal ngal ko ɗo woni laawol daɗal ngal ko ɗo woni laawol malal ngal wallahu allah dul fadli ko joom ɓural al adimi mawgal ngal kanko woni joom ɓural mawgal ngal amma ko hedditi kon ko jonni yimɓe ɓen mo ɓe mo jonni ɗum gokkunni ɓural tigi tigi wal ngal ko kanko allah woni ko jogii o yiltitani en kadi e jikkuji maɓɓe kamɓe yahud ɗin wa min ahli lkitabi hino e yimɓe defte ɓen man in tamanhu on mo tawata si a hoolike ɗum bi qintarin e jawdi ɗuɗundi qintar ko jawdi ɓuy en jantinoke ɗum e aya mo feƴƴuɗen on ka fuɗɗode al imran ka allah wi ɗon wal qanatiri lmuqantarati min aldahabi walfidda ko jawdi ɓuy ko ɗum wiyete qintar hino e maɓɓe on mo tawata si a hoolike ɗum e jawdi ɓuy yu addihi ilayk o ruttayndi o jonni tete ndi o ruttayndi e maɗa o jonni tete ndi ɗo ko sifa moƴƴo ni hino e maɓɓe moƴƴuɓe seeɗa kono ko seeɗaɓe minhumul muɓinun wa aktharuhumul fasiqun woni allah sifori ɓe no e maɓɓe gomɗinɓe kono ko ɓurɗurde kon e maɓɓe ko fasiki ɓe yalto ɓen e ɗoftare allah no ɗirrani yoɓɓe maɓɓe moƴƴugol o wi no e maɓɓe on mo tawata sa hoolike on tere makka jawdi a jonnimo jawdi dongal jawdi ɗuɗundi woni a ñawlu woni a halfin nde artanɗa o o jonni tati wa minnum hino e maɓɓe kadi man in tamanhu on mo tawata si a hoolike ɗum bi dinarin e dinar gooto ɗo ko misal tun ka fanɗingol wono qintar o wonir ɗum misal ka ɗuɗɗingol
on mo tawta si a hollike ɗum e jawdi seeɗa la yuaddihi ilayka o ruttatande e maɗa yani o jonnitatama ndi so woni a halfinmo sa arti o wiyete alhaali ariɗo soriɗa rewtiriɗa sakkitoromo wiyoy gondi yahi so woni a ñawlumo si o yeddali hara yettu Allah kono o waɗe kam mo matala yaw aroya janngo accu handulewr ɗo lanna guson ɗo rande moƴi lattako ɗum ɗo fof ko jikkuji yahuda jikkuji bonɗi andinaka dina tun ɓe boni ka huwodire kadi ɓe moƴƴa ko ndo woni aslon e maɓɓe ko ɓe moƴƴuɓe ɓe woni ɗuɗa e maɓɓe o wi fi honnu ɓeɗo sifori ni o wi la yuaddihi ilayka o ruttatandi e maɗa o jonnitatama ndi illa ma dumta si wona fodde ko wonɗa ko duumiɗa alayhi e hoore makko qa'iman ko a dariɗo yani ko fodde ko dariɗa fi hettugol ndi ko yerɗum ɗo hettuɗa si woni aari tun o wi yaw aroya a yahi on neɓay a hettandi ko foddeyɗe daranimo si hetta daranagol mo ngol ɗo no wona hissi an tigi wandu maɗa ɗum daranoɗamo a ɓujataɗa jonni allah mbuɗi an ɗin ma ɗum yahugol wullitoyo ka wullitete toon ka ñawoɓɓen ka lamɓe ɓen ɗum ɗo fof ko noone daranagol o tigi idan jama yo andu kadi mo sifori ni tawa si jawdi goɗɗo rewi e junngo ma ndi feƴƴata ndi hewtoyta kadi dowa yawde ɗon ndi yilta kadi dowa yilta kadi yiwruno toon ya andu hara ange yahud ɗum hawti sifa ɗum ɗo ko sifa yahud ni bi shahadati alqur'ani alkarim o wi dhalika ɗum ɗo o siforgol ɓe ni salagol jonnutugol jama on haqqeji ɗin ka jawle murtugol jawle yimɓe détourna bi annahum ko fi kamɓe qalu ɓe wi'i laysa alayna fawaki men ala e hoore amen fil ummiyina e ɓe human binneɓe sabilun laawol yani nangitirede yahud no mawnintini ko sifa mum ɗuuɗa kamɓe hiɓe yi'i jawdi mo wonaɓe kamɓe no dagani o tigi tentini arabu ɓen fewno on say ha joni de fewno on say ɓe ko ummiyun ɓay arabu janga kañum fewno on say ɓe andano ko wiyete bindol e jangugol ko yimɓe désert yimɓe geloɗi e yahud no yawinoɓe ha no wi ɓeɗo allah no daginani jawdi ɓe balli ɓe ƴetti ɗum baki e allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi allah no daginani ɓe jawdi ɓe so woni ha hendike ñaamu ko hanji amara nangitirede kamɓe hiɓe wi ɗum hakkunde maɓɓe hiɓe jannidiri ɗum woni finde hiɓe feɓi ɗum ka ɓerɗe maɓɓe no gasa ko ɗum woɗi e maɓɓe ha ka fewndi ɗo ni ɓe haɓɓiti ɓe ñaama hay ɓalli arabu ɓen ɓe julli leeɗe maɓɓe ɗen fof ɓe haɓɓiti ko nder ton fof e jawle ɓe naɓay e ɓe jalkitay kadi nano ɓe wono ɓe tuwide no ɓe wiyeteno ɓe wi arabe ɓen kono ɓe wi fil ummiyin human binne ɓen human binne ko sifa tawtara wona hoyre kono siforɗo noon yiɗa wiyede ɗum kadi gongol ngol ko e wiye maɓɓe ko ɗum allah wi qaalu ɓe wi yani e wiye maɓɓe naga deftere ɓe itti na annabajo hay e goto e annabaɓe nulaɓe e maɓɓe ɓen woni ko wolani ɓe ɗum kamɓe toon ko fefindi ɗum sinki ɗum baki ɗum e allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi'i laysa alayna ala e hoore amen yani fawaki men fil ummiyina e telemma ɓe human binneɓe sabilun laawol yani nangitirgal minen min nangitirtaki fi meɗen ñaami jawdi ɓe ɗum ko dagani ɗum men ka junngo amen ñaamu wontiri yo men hendo tun wa yaquluna hiɓe wi'a ala llahi e hoore allah alkadiba fenande hiɓe wola fenande baka ɗum e allah ɓe wi'a ko allah wi'i ɗum ko allah ñawani ɓe ɗum ko allah shar'inani ɓe ɗum wa hum ya'lamuna hara hiɓe andi ko e fenande fefindande nde ala lasli hay e nokkuɓe woni e wolude fena e hoore allah e hoore gandal e hoore andugol ko fenande woni e wolude allah yeddingol konngol ngol ɓe bakiɗo e makko bala wona non woniri bal nangal no e hoore moɗon tosokun e janum ko ƴettuɗon e haqqeji yimɓe ɓen man awfa kala wo on hunnuɗo ɓe ahdihi ahdi muɗum ndin
woɓɓe firiri ni ha on ɗo ɓe ahdihi damir on ɓe ruttimo e wona ɗo wurede fi mum man kala wo awfa hunnuɗo ɓe ahdi muɗum ndi yani ahdi ndi o ƴettoda ndin none on fof woni ko hakkunde ma e Allah hakkunde meɗen Allah mo ɓe men no ƴetti ahdi rewaymo wotinɗinamo hara shirkanalimo rewiramo kadi no annabajo on sharriniri noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam woni ko hakkunde maɗa e tagore Allah nden ahdiji ko ahodaɗa fof kala wo on hunnuɗo ɗum alimamu tabari rahimahullah kanko naɓi damir on ɗo e Allah o wi man awfa kala wo on hunnuɗo ɓe ahdihi ahdi Allah ndin konguɗɗin ka laf hiɗi serti seeɗa kono fil nihaya ka timmode mana on ko goto ahdi Allah ndin ko ɗoni ahdi ma an neɗɗo tigi tigi ko ahodata kon yimɓeɓe ɗum ko ahdi Allah no Allah no wima ya hunnu an Allah ɗon ahodi a hunnay ɗum fil nihaya fo muɗum ko gotum ka naɓirɗa o fo no selli kala wo on hunnuɗo ahdi muɗum ndin wattaqa o huli yani o huli Allah o renti e makko o woɗɗiti haɗoje makko ɗen o reeni e kambaji makko ɗin o ñiiɓi e yamiroje makko ɗen sabu yurtagol yurmede makko nen fa inna allaha haray dow tabiti wondema Allah yuhibbul muttaqina himo yiɗi huloɓe mo ɓen kala faalaɗo heɓude giggol Allah ngol yo sifitor o sifa ɗo kadi wona oɗo tun kono sowti sifitori oɗo ɗiya fo haray mo sifitori biidnillah wallahu yuhibbul muhsinin qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah jokkugol nulaɗo wonugol moƴƴinowo e dendanalngal sifaji ɗi Allah wi'i hino yiɗi sa sifori kulol Allah haray hiɗa sifitori ɗin ɗon mubasharatan haray neɗɗo yo sifitor hulugol Allah fi yo woni yiɗaɗo ka Allah no jeeya noon e kulol Allah hunnugol ahdiji muɗum ɗin ɗi fo majji telemma Allah e telemma tagore Allah nden inna alladhina tabiti wondema ɓen yashtaruna ɓe hino wattitira ɓe hino sottira bi ahdillahi ahdi Allah ndin la'alla hara ko sabu ɗum ɗo imamu tabari waɗiɗa kadi damiron wonande Allah subhanahu wa ta'ala e sabu argol ngol yeeso ɗon wattaqa yani wattaqa allaha kono ɓay lafdul jalala on addaka ɗo o ƴetti ha ɓawojo ɗon on o waɗi wonande Allah wattaqa on haray ɗo ande kan no feewi haysi lafdul jalala on aral hay no feewi bi ahdihi wattaqahu masalan sifawana noon Allah wi ɓen sottiroɓe ahdi Allah ndin ko ɓe ahodi kon e Allah woni koko yowodiri e haqqe Allah woni koko yowodiri e haqqeji tagore Allah nden wa aymanihim e wondoje maɓɓe ɗen ɓen sottiroɓe wondoje mum ɗen kadi samanan coggelel qalilan fanɗugel coggu fanɗugu coggu samanul qalil alquran naɓe tun jawdi seeɗa haysko kone aduna on kon fof ƴettaɗa jonnaɗa ɗum ko gongel ni seɓɓidirama ko woni kon kadar ngal qul mata'u dunya qalil wama mata'u lhayati fama mata'u lhayati dunya fi l'akhirati illa qalil dakam ɓe gundan aduna on ko gokkunni seɓɓidirama e ko woni kon kadar ngal kono hara nayo o tigi sikkuɗo wondema so tawi ko buyi sottirɗa wattirɗa haray wona ella buyi an ko wiyata ko buyi ko wiyata seeɗa fo muɗum ko naate ngel gongel ni ngel alquran woni wolude ɗo kala wo on wattitirɗo sottirɗo ahdi Allah ndin e wondoje mum ɗen coggelel aduna coggelel seeɗawel ulaika ɓen ɗon nane kamba on kamba hulɓiniɗo mo neɗɗo kala hakkil etoto no dogira etoto no pottitora etoto no daɗira Allah wi ulaika ɓe ɗo la khalaqa lahum geɓal alanaɓe alkhalaqu huwa annasibu walhaddu alkhalaqu huwa alhaddu wannasibu la khalaqa lahum geɓal alanaɓe fi l'akhirati ka darngal ɓe yoɓoytaki hay hunde ɓe yoɓoyte goɗɗo ɓe mari geɓal geɓal riwangal ngal ɗo ko geɓal moƴƴal ngal amma lette ɗen e noneji muɗum ɗum ɗon no waali habbiɓe la khalaqa lahum geɓal alanaɓe
fil akhirati ka dargal yani e moƴƴere yani min al khair la khalaqa lahum min al khair ɗum ɗo ko go'o wala yukallimuhum llahu allah on wolanoytaɓe nden ñande ɗo kadi no wona few no woodi ayaje tabintinde allah wolanoyeɓe ɓa yimɓe ɓen ka yiite allah wiyeɓe ihsa'u fiha wala tukallimun ɗum ko wolangol ɓe noon yal dandu e jeeyede ɓe wolnoytoɓe ɗum wona konngol yelangol noon idan allah wolanoyeyɓe ko wona konngol yelangol ko sifa wiyede huduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu sifa ɗin konngudi ko hendemo haɓɓemo jolkemo kolmbemo naademo ka yiite naɓemo ka tumbo naɓemo ka ɓuri sattude ɗon hibbemo ndiyam wulɗan yarnemo ndiyam wulɗan ñamminemo zaqqum ko sifa ɗi konngol ɗo woni yo wolanoyte yo wonu wolanaka hay hunde ɓur moƴƴande oti yo wolane sifa ɗi ɗo kono noon ton a wonata wolnaka hay hunde ko imma a wiyama saɗi tooli aljanna e nemaji muɗum ma ɗum saɗi tooli alanama ɗo a julama ko hewtimma ɗo e ko hewtutuɗa e hino yiite ngen ko ɗon werde maɗa nde gotel ɗiɗo ti wolanoyte ko riwa ɗo kon noon ɗo ko konngol arano ngol wiyede saɗi tooli teddugal e moɗon hino ko marano ɗon kon tibtum fadkhuluha khalidin ɗin konngol woni ɓe nanoyta allah wi wolanoytaɓe woni ɗiɗi wala yanzuru ilayhim o darataɓe yawma alqiyamati ñande dargal darde ɗen ɗo kadi ko imma allah ɗurnoɓe few ma ɗum hara ko darde yurmede woni ko riwa e maɓɓe ɗin ɗon ɗiɗi noon ko tañƴinɗa sinda ɗum ɗon ata ko noon ɓuri mettude ahlahuma mur ko wiɗa sinda ɗum wo sa yontikata ko kañum ɓuri sattude kañum ɓuri hulɓinade kañum ɓuri wondande neɗɗon e halakuye ɗiɗo tati noon allah no kambirani ɓe o watti ɗon naya ɓon o wi wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe laɓɓingol ɓe ngol ɗo no jeeya e muɗum ka aduna ɗo taho o laɓɓintaɓe bakkatu yani o hoddirantaɓe tububuye o arsikataɓe tubugol neɗɗo no yewte fi tububuye ko juuti o wiya awa mi waɗay kono si allah windanamo o satoto ɗon ha mi gayna ɗum ɗo ha mi waɗa ɗum ɗa ha mi yilta ɗum ɗa ha mi waynodira e ɗum ɗa e nder ɗum ɗon o naɓe hara o tubali allah yo hoddirene yo arsike waɗugol istighfar allah yo arsike o hoddirane andutugol e nele a waɗi bone ɗum ko yiɗugol ma non neɗɗo yettu allah so woni o andita e ɓernde nden andita e bone ko faggiti ɓernde nden hula ana ko si ɗum waɗi oti noon tuuba ruttoa ɗum ɗum taw ko tububuye noon hulugol anugol fino faggiti bone ko jokkata ɗon ko mapagol si allah yaafoto ɗum jokka ɗon toragol yo allah yaafo ɗum jokka ɗon aadagol artata e o bone ɗo sarta yi tububuye ɗi hayi timmi soni ko yondiri haqqe neɗɗo tagaɗo jonnitamo haqqe on idan no jeeya e angal laɓɓingol ɓe ngol salagol arsikugol ɓe hoddirangol ɓe tubugol taw ko aduna ɗo ɓe wona hiɓe jetta jawdi oɗa hiɓe ɓiloya oɗa hiɓe bonna haaji oɗa hiɓe bago oɗa hiɓe yenna oɗo hiɓe faggito tun hiɓe faggito boneji geddi ɓe tubata ɓe torata ko goɗɗo yaafo si ɓe waddi goɗɗo a wi muñño o piya ɓernde wiya min a ndala woni ko ɗo waɗi siɗa wola ɗum neɗɗo ka wingol konngol ɗo fino wiya yaafo wando jaasi ɓurɗo jasude on noon na ɗo wigo goɗɗo yaafo haysi ko anfalje makko ko ɗum teddugal jaman ko sertata ɗon modi kaari no teddi kaari no rinɗi daari kanko yo ɓe waddi ɗum ɗo kono yilti kanko yo yaafo kanko le bonna wiyatake ɗon ɗo ɓe settaɗon ɗo wiye kaari no jaasi kaari no mawnintini kono a piwerne a wi min ko mene woni kaariɓe ko mene woni iwdi kaariɓe ɗum ko sama kala no ange yimɓe fof ɗon fota kulol allah ngol tumɓurdintin taw kaye noon ha rondiɗa ɗin konnguyi ɗon wara kulol allah wayodiri e muɗum a ɓornike dolo kettoñugol jama on jaggitaɓe hara ya andu angal laɓɓinede ka allah ko ɗum ɓurɗa ɓadade idan salanagol ɓe tububuye on ka aduna ɗo no naati e o angal laɓɓingol ɓe ɗo wala yuzakkihim hino e muɗum kadi saloyagol yaafagol ɓe ñande dargal hara o salanoɓe tefanede na annabajo tefan taɓe tefoyo ɓellono ɗuuɗi annaba ɓe tefay
gomɗinɓe ɓen tefay yimɓe moƴƴuɓɓen shahidɓe ɓen tefay malaika ɓen tefay allah kañum tigi himar tefore kanko tunde o yaafoto yimɓe ɓe waɗnalo moƴƴere qat yaltinaɓe ka nder yite sabu gomɗinal ngal kañum hino woduno ka ɓernde idan ɗum ɗo fof allah naadoytaɓe muɗum o façon laɓɓingol ɓe ɗo fof na yaafagol ɓe ha ɓe ronka natude few ka yite na yaafagol ɓe yaltinoyaɓe toon o laɓɓintaɓe bakkatuji maɓɓe ɗin few ɗum ɗo kadi no naati e angal laɓɓingol ɓe ngol woɓɓe firi wala yuzakkihim minan tanmiya yani o mawnintaɓe mawningol ɓe ngol ko o mawninantaɓe golleji maɓɓe ɗi ɓe golli ɗin moƴƴereji ɗin o sowidirantaɓe ndeya sowande yeru ko foti kon ka aslu ɗum ɗon o yoɓay kono ko heddi kon o waɗantama ɗum ɗo no holli wondema ɗo heferaɓe hullas e osatul mu'minin fof no naati e nder aya on mo be ƴettay embere geɓal muɗum ngal nder ton ara neɗɗo on koyo reeno seede muɗum nulaɗo sallah alih sallam joli e maɓɓe maku ka ɓe addiri ni ɓe maki thalathatun la yukallimuhum llahu yawma alqiyamati wala yanduru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim ɓe addiri ni ɓen tato ɓe allah ndaroyta ñande dargal wolanta laɓɓinta hen ɓe mar lette musuɗe ɓe wi almusbilu dasowo jonci ɓonno basin on hare mo fittude leydi ndin pantalo on no sowimo ɗiɗi helti tati ɗiɗi ha tati ka koyngal ley hara ha jongal nokkude tuundi pantalo nokkude tuundi maasi ko waɗo wudere e leyɗe goo worɓe no waɗa gude ko ɓorniɗa o an gorko si woni feƴƴi horɓudere nden ngaɗo makin noon kaka yiite ma asfalal kabayni min al isari fa finnar ɓe addi noon kadi o nasmo arɗen ɗo joni maki almusbilu da sowo conci on ɗimmo almannan mantotoɗo ko jonni goɗɗo wo wowlitay mantora ɗum ko mande mawnintinare noon tammo on almunfiqu silatahu bilhalifi lkadibi on jonnirowo ko woni yeeyude ko marchandise muɗum on jonnirowo wondore fenade ko jelo téléphone ɗo ko 1 million yeeyammo 800 000 o wiya wallahi mbo soodimo ko ɓuri ɗum hara o fenayi wara ko 700 000 ma 600 000 o soodimo o wiya wallahi mbo soodimo ɓuri ɗum ma o wiya wallahi goɗɗo yo ɓilam ɓuri ɗum hara o fena hay goto yo ɓaalimo hay waɗin ɗum ɗo fof no naate nder muɗum wi utunga yeyata sa huɗaki nder ton oya wiyalma e huuɗo wi mi yeyata ɗon ko a libre makiti ma yeyigol mo ko falana idan ɓeɗo tato noon ɗen golle ɗon waɗata ɓe heferaɓe ko ɗo woni shahidon e yewtere men nden figo o dasi conci wiyata ko kefera on ko julɗo noon kono ko julɗo rondiɗo fasiqiyagal ɗum ko fasiqiyagal noon affaire tan wiyama ko fasiqijo kono o waɗi golle fasiqako wonduɗo on kadi e makiti muɗum on o yoɓama ko ɓuri ɗum mahimo soodimo ko ɓuri ɗum oɗo kadi ko fasiqako waɗi ko julɗo noon wona o kefero wowlitowo on kadi ko waɗi manto mawnitino e hoore yimɓe on kadi ko julɗo ha o kefero ɗum yaltitamo ka diina kono ɓeɗo tatono nulaɗo kambiraniɓe o kambaɗo ɗum ɗo holli wondema aya on naafi heferaɓen tun julɓe rondiɓe fasiqako no tawa heferaɓen kamɓe woni aslu on mo be maɓɓe noon hande kadi heɓa geɓal e o kambaɗo ka angal honno ka angal heɓugol honno geɓal moƴƴere yani ka angal heɓugol geɓal e moƴƴere ka angal wolanoyeede allah yo yewtu ɗum ka angal ndaarede ka angal laɓɓinede e ka heɓugol lette musuɗe ɗiɗo jowi noon moɓe maɓɓe heɓa embere ko faggiti kon taw ɗon ko fasiqijo kono ko julɗo ko ha seeɗa biidnillah o hawroye e tefore tefoɓe woni ko tagore allah nden woni ko muñal allah ngal o hawroye e muɗum o yalta amma tawɓe ɓen wonaɓe gomɗinɓe kamɓe on koɓe heddotoɓe eden kambaji goo no ari hara julɗo ronditiɗo fasiqaku e kefere fof no naati nder ton kono mo ɓe embere daraja muɗum on e nder kamba on
entoro Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en ko hewtinten e kambaji makko ɗin Allah subhanahu wa ta'ala on faami en ko wonɗen e janngude kon o newinana en gollitirgol o newinana en jokkugol sunna nula ɗon sallallahu alaihi wasallam o moƴƴinana en jikkuji meɗen ɗin e findeji meɗen ɗin o laɓɓinana en dina meɗen kanko wa qalat ta'ifatun wi'i fedde min ahli lkitabi jeyande e yimɓe defte aminu gomɗine billadi konko tippina billadi unzila koko tippina ala alladina amanu e hoore gomɗinɓe ɓen wajha nahari ka adande ñalorma on ka fuɗɗode ñalorma on wakfuru akhirahu yeddon ka lannode makko laallahum belajo kamɓe yarjiuna ɓe ruttoto wala tu'minu wota on gongin wota on hoolo illa liman tabia dinakum si wona on jokkuɗo dina moɗon kan qul wi'u ɓe innal huda tabiti wondema pewal ngal fof hudallahi ko pewal allah ngal an yu'ta ko fi wota jonne ahadun goɗɗo misla ma utitum sifa ko okka ɗon kon maɗum an yu'ta fi wota jonne ahadun goɗɗo misla ma utitum sifa ko jonna ɗon kon noon ala tariqati l ihbar noon ala tariqati l istifham no wona hollutugol no wona landagol ko fi wota jonne ɗo woni landagol ɗon haray koye konngol allah wono wiyebɗen noon luttude ala fi wota jonne ɗo ko hollugol ɗum ɗo no wona konngol ngol ko yahud jengol no wona konngol ngol ko konngol allah subhanahu wa ta'ala aw yuhajjukum ma ɓe wenja on inda rabbikum ka joomi moɗon kol wi'u inna alfadla tabiti wondema ɓural ngal fof biyadillahi koye junngo allah woni yu'tihi himo jonna ɗum man yasha'u on mo yiɗi jonnugol wallahu allah on wasi'un ko yaajuɗo ɓural alimun annduɗo ko hombo hande e maggal e embere ko woti hande e muɗum yahtassu himo hertinira birahmatihi yurmede makko nden man yasha'u on mo yiɗi wallahu allah dhul fadli ko jom ɓural al adimi mawgal wa min ahli lkitabi hino e yimɓe defte ɓen man ɗinta manhu on mo tawata si a hoolike ɗum be qintarin e jawdi ɗuɗundi yuaddihi ilayka o ruttendi e maɗa o jonnitete ndi wa minhum hino e maɓɓe kadi man inta manhu on mo tawata si a hoolike ɗum bi dinarin e jawdi seeɗani la yuaddihi ilayka o ruttatandi e maɗa yani o jonnitatama ndi illa ma dumta alayhi si wona fodde hiɗa e hoore makko qa'iman ko a dariɗo hiɗa ƴanta dhalika ko waɗi ɗum bi annahum ko fi kamɓe qalu ɓe wi'i laysa alayna ala e hoore amen fil ummiyina wonande ɓe human binneɓe sabilun nangirgal wa yaquluna hiɓe wi'a ala llahi e hoore allah alkadiba fenande wa hum ya'lamuna hara hiɓe andi bala wona non woniri man awfa kala wo on hunnuɗo bi ahdihi ahdi muɗum ndin wattaqa o huli allah fa inna allaha haray tabiti wondema allah yuhibbu lmuttaqina himo yiɗi huloɓe mo ɓen inna alladina yashtaruna tabiti wondema ɓen ɓe hino sottira bi ahdillahi ahdi allah ndin wa aymanihim e wondoje maɓɓe ɗen samanan qalila coggu aduna ulaika ɓen ɗon la khalaqa lahum geɓal alanaɓe fil akhirati ka dargal wala yukallimuhum llahu allahu on yewtataɓe wowlantaɓe wala yanduru ilayhim o ndaroytaɓe yawma alqiyamati ñalande dargal wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe e bakkatuji maɓɓe wala hum hino wodani ɓe adabun lette alimun musuɗe wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin